Kristu. Amen. Sibonga uNkulunkulu bathathelayo nosipena lusuku lesibulo lokusuku lala sikhumbula khona bonke labantu namhla ngesikhombisa enyangeni yaLweti kwenzeke futhi kule ndzawo kutawuba ngelo sonto lemashumi lamabili nakune emva kwaPentecost kuletinye kube lisonto lemashumi lamathathu nakubili leminyaka kodwa nje sibonga uNkulunkulu losikhetele lithuba lokuthi la eCathedral All Saints silethele yona-ke ilusuku lelibitwa thina labantu bonke All Saints Day. Siyethemba bazalwane ukuthi sitawukuthatheka ukuthi nathi sifune kube kulabantu sifune kuhamba emdweleni basimakazi. Kule nkonzo yanamhlanje bazalwane lesiyixophako emkhathini wethu kunaye umfundisi Cebo Sigudla Lotawube asisekela inkonzo yesidlo, kunemfundisi Dumisani Mabuza Lotawube asihola kule nkonzo asekela imithandazo nemfundo letinye bese banababedlamini Cyprian Lotawusifundzela nanaye imfundo letinye. Siyethemba bazalwane ukuthi nitayithokotela lena nkonzo, siyambonga siyamdumisa uNkulunkulu siniketele ithuba ukuthi sihlanganyele ndzawonye. Imfundo namhlanje bazalwane ditholakala ekhasini lemashumi lasithupha nesikhombisa kwencwadi yezimfundo teminyaka. Sifundo sekuqala siphuma encwadini yeSamulo sahluko sesikhombisa, siqala kulolu vesi lemfica siyawugcina kulolu vesi lelishumi nesikhombisa. Bese likubona namuhla likubo lemashumi lamathathu nakune, siqala evesini lekuqala siyawugcina evesini lelishumi bese siyeqa bese siqhubeka siyawufundza livesi lemashumi lamabili nakubili. Isifundo sesibili ke sitholakala kuJohane wekuqala sahluko sesithathu, siqala esahlukaneni sekuqala siyawugcina kwesahlukaneni sesithathu. Bese livangeli ngokulathisa kwaMateyu longcwele isahluko sesihlanu livesi siqala kwivesi lekuqala siyawugcina evesini lelishumi nakubili. Ingoma ke nesitawuyihlabela bazalwane ingoma yesihlanu. Ingoma yesihlanu sihloko sayo besithi udumisa uNkulunkulu, udumisa uNkulunkulu. Siyabonga bazalwane inkonzo yethu sesitawuyiqala ngekilomkhasi lelikhulu lelishumi nakune njengalokujwayelekile lekhasi 104 lalapho iqala khona inkonzo yethu. Ngosebenani ayibenawe fose fomesani inkosi yitumisani netite bundenkosi akabonga uNkulunkulu yisene nkotsana namoya lonqwele
naye Jesu Kristu Nkosi yethu. Ukhosi singamukele, Nkosi singamukele, Nkosi Nkosi singamukele, Nkosi Nkosi singamukele, O Kristu singamukele, O Kristu singamukele, O Kristu singamukele, O Kristu singamukele, O Nkosi singamukele, O Nkosi singamukele, O Nkosi singamukele, O Nkosi singamukele. Jesu wathi, "Oyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho." Lona ngumyalo wokuqala nomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi, "Wothatha umakhelwane wakho njengoba utithatha wena." Kule miyalo lemibili ubambelele yonke imithetho yabaprofethi. Bazalwane, asivume entolo tethu sitimisele ngalokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke babo. uNkulunkulu Somandla, Baba wethu losezulwini, siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe. Ulithanda lethu, sonile kuxabana, kukhulumana nekwenda, nangaweni bekufanele siwene. Ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu, sithethelele konke besekwenzile, senze sikhone lihamba lokusha, kude igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu Somandla lothethelela bonke labaphendukanga iqiniso, akasihawukele, asithethelele intono tethu, asikhulule kudo, asimise, asiqinise elungeni bonke, asigcinele nasekuphileni lomnini nanini, ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Sidawusho umthandazo wanamuhla kanye kanye lisuku labangcwele. Siyathandaza lesithi, "Nkulunkulu webungcwele, inkazimulo yakho eminyetelwa ngato tonke tikhatsi, njengoba sithokoza ekukholweni lwalabangcwele bakho, sikhuthaze ukuthi silandzele isibonelo sabo ngesibinzi nangenjabulo. NgaJesu Kristu Nkosi yethu, lokuphila abusa neyise namoya wengcwele, uNkulunkulu munye, nyalo nanini. Amen." Sidawuhlala phasi silalele imvumo yanamuhla. Ngibingelele bazalwane egameni loSihlalo Jesu Kristu. Amen. Isifundo sethu sekuqala sitawutholakala encwadini yesambulo sahluko sesikhombisa, sitawufunda kusukela evesini lemfica siye leshumi nesikhombisa. Emva kwalokho ngathi ngiyabuka ngabona sicumbini esikhulu sebantu besingeke sibalwe umuntu. Kwakubantu laba baphuma elizweni lonke, nasemindenini yonke, nasemaveni onke, nasetilimini tonke. Babemele phezu kwesihlalo sebukhosi nasembikweni, bembethe izingubo letimhlophe, etandleni baphethe emagala ebusuku. Sakhala ngelizwi elikhulu sathi, "Insindiso yaNkulunkulu wethu yohleli
isihlalo sebukhosi yakhonta uNkulunkulu tathi amen. Sibusiswa nebukhosi nekuhlakanipha nekubonga nedumo nemandla nekunqoba akube kuNkulunkulu phakade naphakade amen. Lelinye lemalunga lakhuluma kimi lathi bobani laba labaphethe izingubo ezimhlophe empeleni baphuma ngathi kulo Nkosi nguwe lokadini laselithi kimi laba-ke yibo labaphuma ekuhluphekeni lokukhulu bageze izingubo zabo zaba mhlophe ngengaliye elikhulu. Kungako nje basendlini kwesihlalo sebukhosi saNkulunkulu bamkhonta imini nebusuku ethempelini lakhe. Lo hlala esihlalweni sebukhosi uyawubasingatha nebukhosi bakhe. Bangeke baphindze balambe, bangeke baphindze bome, ilanga lingeke liphindze libahlabe ekubashisa kude noma ngayile yawubashisa ngoba udlu laNkulunkulu lisekhabeni yesihlalo sebukhosi liyawubelusa libaholele emithonjeni yemani ekuphila. uNkulunkulu uyakwesula tonke inyembeti zabo emehlweni abo. Ababonge uNkulunkulu. Siyanibingelela abathandekayo egameni leNkosi nomsindisi wethu uJesu Kristu. Amen. Likubola namuhla likubona 34 litholakala ekhasini 647 encwadini yenkonzo. Likubona 34 sidawushoke livesi lekuqala siyogcina ivesi leshumi bese sesigcina ke ngevesi le22. Sidawena kanjena bazalwane ndawusho ingcenye yekuqala yaleli buko bese nina bazalwane seniyaphendula ingcenye yesibili yalelo vesi la kubo sisiyofika ekugcineni ikubo le34. Simakathe ngiyakubonga ngato tonke tikhathi ngimdumise emlomo wami ngingakhawuli umphefumulo wami uthi gabatisa ngasimakathe labahluphekako akeve bajabule. Vumisani siphakathe kanye nami siphakamiseni igama lakhe kanye kanye. Ngakhuleka kusiphakathe wangiphendula wangikhulula kuko konke kwesaba kwami. Lababheka kuye bayamamatheka ubuso babo bungeke budliwe ngamahlobo. Ngabe ngumuntu losihlupheki ngakhala kusiphakathe wangiva wangisindisa kuko konke kuhlupheka kwami. Ingilosi yasiphakathe yakha umthangala nokumeletela labo labamesabako ibakhulule babavile. Aseninambithe nibone ukuthi siphakathe muhle kunemusa ubusisiwe lo khosela kuye. Yesabani siphakathe nine labangcwele ngobe abeswele lutho labamesabako. Ngisho nemabhongwana emabhubesi ayeswela alambe kodwa labo labafuna siphakathe bangeke baswele lutho loluhle. Siphakathe uyakumhlenga kuphila kwetinceku takhe abakhosela kuye bangeke badliwe liqala. Kuthi Yesu yesenemfozana Sifundo sethu sesibili sitholakala kuJohane yokuqala sitafunda kusahluko sesithathu sitafunda ivesi yokuqala siye kwesithathu. Asenibuke uthando lolungaka babela sinike lona ukuthi sibitwe nokuthi sibantwana baNkulunkulu futhi vele sinabo. Ngakho-ke live alisathi ngobe alimatanga bathandzekayo nyalo sibantwana baNkulunkulu noko akubonakala ukuthi siyawuba yini. Lesikwatiko ukuthi nesikhathi aqhamuka Kristu
siyawuba njengaye ngobe siyawumbona njengobe anjalo. Wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyawuhlambulula njengoba naKristu ahlambulukile. Ifike Nkosi. Akabonge uNkulunkulu. Bana sukume sisho kanye ingoma number 5 page 345. Oh, ngani Nkosi uNkulunkulu wabokhokho bethu, lidumiseni libabani ligama lakhe ligcwele. Oh, ngethempelini lakhe ligcwele, lihlabeleni libabani kude kube nini nanini. Oh, ngiyela lobona ekuthuleni, nibongela lohatwele makerubi. Oh, ngiyela losesehlabeni sebukhosi, lihlabeleni libabani kude kube nini nanini. Oh, babade kude kube nini nanini. Oh, ngaloyise nenkonzana ngamoya logcwele, lihlabeleni babade kude kube nini nanini. Inkosi ayibe nami. Ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letinhle ngekulandzisa abakotewu lomgcwele sehluko sesihlanu sitawufundza kusukela evesini yekucala. Akadunyiswe Kristu Inkosi yethu. Jesu watsi kube abone tintombi tebantfu wase wenyukela entsabeni, wefika wahlala phansi. Bafundzi bakhe basebenta kuye, wacala wabafundzisa watsi, babusisiwe labaphofu emoyeni ngobe umbuso wezulu wabo. Babusisiwe labakhalako ngobe bayodududwa. Babusisiwe labamnene ngobe bayawudla lifa lemhlaba. Babusisiwe labalambele bomele kulunga ngobe bayokwesutsiswa. Babusisiwe labanesihawu ngobe bayokhamukela. Babusisiwe labahlambekile enhlitiyweni ngobe bayombona. Babusisiwe lamulako ngobe bayawuthiwa bantfwana kaNkulunkulu. Babusisiwe labadingelwa abahlushwe ngenxa yokulunga ngobe umbuso welizulu wabo. Ngibusisiwe labanethuka banetingeke banehluphe bakhulume bonke lokubi ngami, banitsalele emanga ngami. Jabulani nithoboke ngobe umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngobe nebaprofethi labaledlulela babadingela babahlupha kanjalo. Kanti-ke ivangeli kaKristu. Akabongwe Kristu umsindisi wethu. Siyakholwa kuNkulunkulu munye uyise somandla, umethweli izulu nemhlaba, niwakumi nokubonakala kungaonakali.
Asithandaze bakwethu siyabongana namhlanje ngosuku labangcwele losibusise ngalo wasipha Nkosi ukuthi besingahlanganyela ndzawonye kulolu suku sithe ukukhonza sikubonge sikudumise bakwethu ngcwele sesilivile live lakho likhundwa sesilethile ukudumisa nekubonga kwethu kuwe manje simakade sesiletha inhliziyo nemcondo tethu ukuthi babe asikuqhube ngalo live lakho asikuqhube ngalokho ushoko wena kithi khuluma-ke bakwethu ekhathi enhliziyweni tethu khuluma bakwethu nekhathi emoyeni yethu kude ukuthi silive live lakho yena-ke bakwethu kuthi emavi emlomo wami nakho kusidla kwanto inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova nemntwana lethu laphakathi ngayo Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu amen. Hlale phasi sibavusele bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Namhlanje bazalwane njengoba sathi ilanga labangcwele bonke letinye letindzawo siyakithi batubeka nekhalenda lijwayelekile esonto mhlaka isonto lemashumi lamabili nakune leminyaka emva kwaPentecost noma-ke isonto lemashumi lamathathu nambili leminyaka. Tifundo tethu bazalwane njengoba sesifundzile sekucala sifundo sitholakala encwadzini yesambulo sahluko sesikhombisa lihubo silithole likubeni lemashumi lamathathu nakune. Sifundo sesibili sasithola kuJohane wesibili sahluko sesithathu kwasethi ivangeli silithola ngelandisa kwaMateyu longcwele sahluko sesihlanu. Sihloko-ke bazalwane lesikhulumbela kwaso sithi kuphokophelela kubantu labangcwele aspiring to sainthood kuphokophelela kubantu labangcwele. Libinto-ke lelithi labangcwele linintinto mhlawumbe lelitishoko uma ukhuluma nebazalwane labakhona kuleli sikhathi sanamuhla nebantfu nje labakhona emangweni lokukhuluma labangcwele kuningi lokuvelayo noma tiningi indlela lokuchazwa ngako ukuthi kusho ukuthini labangcwele. Singasho nje sikafishane ngekujwayeleka labangcwele ngabebekelwa ukuthi mhlawumbe umuntu lonikiwe lesigaba sekokuthi umuntu longcwele anikwa libandla ngokuthi libuke imisebenzi yakhe libuke impilo yakhe ebandleni njengoJosefa njena lwatala Jesu sesaphinda ngaSaint Joseph naMaria lwatala Jesu naye saphinda ngaSaint Mary Pawula lowahamba ishumayela livangeli saphinda ngaSaint Paul naboJohane labahamba benta umsebenzi welivangeli nabo sibaphinda ngaboSaint John bathathelana kusho ukuthi uJohane longcwele uPawula longcwele uJosefa longcwele uMaria longcwele. Njengoba sisho bazalwane leligama lalabangcwele lingaphinde lisetshenziswe ukukhuluma nalabo labafile bafela enkosini nesititshela ukuthi imimoya yabo
utawubusa emhlabeni. Labanye-ke singasho nokuthi londwele labangcwele lawa maKristu latimisele ngenkolelo yabo lesithina sibabuka nje sithi cha laba ngilabangcwele baNkulunkulu. Uma sisebenzisa lesibhuka letichaza bhuku letehlukahlukene nasichaza leli gama labangcwele nawubuka nabathi Wikipedia kutshela ukuthi umuntu longcwele umuntu lokhosakalise ukuthi asehamba emhlabeni ube nebungcwele lokuphakeme lokumakalisako kwaba nekufanana noma kwaba nekusondzela kuNkulunkulu. Nasiya-ke eGilani eCambridge sisebenzisa iCambridge English Dictionary yona ikhuluma ukuthi umuntu longcwele umuntu lotihlukanisile ikakhulu lona leli bandla lelibone umsebenzi wakhe naseseliyawunika leso sigaba noma leso siqu lithi umuntu longcwele. Nasibuka-ke khona eGilani i-Oxford Dictionary yona ikhuluma ukuthi umuntu longcwele nomuntu leli bandla lemaKristu limbona ukuthi ungcwele ngenxa yendlela laphile ngayo asemhlabeni noma indlela-ke lafe ngayo nase ahamba emhlabeni. Nasibuka-ke ukuthi lesinye sichazabhuku lesibitwa-ke sona ukuthi Christianity.com siveta kokuthi kamalula nje noma singaveli kube nokukhiyeke kakhulu indzaba yomuntu longcwele umuntu lotahlukanisile umuntu watahlukanisela ukuthi awente umsebenzi waNkulunkulu. Ngenxa yaloko-ke lowo muntu kubhekeke kokuthi wonke muntu lomlandzeli waJesu atiwe kokuthi ngumuntu longcwele. Ukuwena kimi-ke bazalwane ngokuthi sesifile nechazelo letehlukahlukene njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi ndiningi sesifile ngokuthi bese wena kuyasho ukuthi njengoba sibebetela sithi namuhla sigubha lusuku lwalabangcwele sikhuluma ngakaphi labangcwele wena lakhuluma ngalabangcwele balebusuku lolu ubona bani ngenteka ubuke laba labangcwele mhlawumbe nabasedlulele ngenteka ubuke labangcwele nabasikolako noma ubuke bona labangcwele labangamaKristu sekukuwe ukuthi wena ukhaza kukuphi lokhu kukhulumelako nalokhu kusebentelayo. Lusuku lwabazalwane lwabangcwele noma lusuku lwakugcweliswa kwabo bonke noma lusuku lokugubha labangcwele lokugubha ukukhumbula labangcwele noma lusuku lokuzitha kusithelwe labangcwele noma lusuku lwesidlo salabangcwele. Indlela lelibitwe ngalo lolusuku eminyakeni eminingi eyedlulile ngesingisi mhlawumbe besingaletakukhathi ukuthi bekuyaye kuthiwe All Saints Day, All Hallows Day, Feast of All Saints, Feast of All Hallows, Solemnity of All Saints and Hallowmas. Nabo-ke leliyayibitwe ngalo etikhathini letedlulile. Belikabe lisuku bazalwane emaKristu lagubha ngalo akhumbule bonke labangcwele lababekhona ebandleni labatiwako nalabangatiwi ngoba labanye singabati labanye singabati ngoba kungenteka lapho sibukile bathi uNkulunkulu nguye lobona kangcono nguye lobathi kangcono ukuthi naba labangcwele naba labangasiko kodwa nje silibandla sikhona lesibukile sithi cha la sikholelwa ukuthi bahambe babangcwele. Lolu suku-ke bazalwane kugujwa kwalo lolu lwalabangcwele bonke lwaqala kugujwa mhlawumbe sekuhambe iminyaka lengemakhulu lasiphohloko inkosi yethu Jesu Kristu ihambile emhlabeni isikhathi-ke lesasibitwa ukuthi 9th century. Kwenteka-ke kulatichiki emaveni letakha live laseGilani noma letakha iBritain bathathekayo bese-ke kwandlulela lokho iminyaka mhlawumbe lengamakhulu lamathathu ihambile inkosi yethu Jesu Kristu emhlabeni laqala libandla laseliyagubha letinsuku talabangcwele labangcwele nabatiwako lesekukhulume ngabo lemavetile boSt Paul, boSt Peter, boSt John, boSt Peter bonke nje labo lesive ngabo lababhaliwe eBhayibhelini bathathekayo. Base kuyaqalwa kuyagujwa tinsuku-ke ngokuthi hawuyathubele mfutha ephilile emhlabeni yaba kanje nawo lesifundza kuye ukuthi uNkulunkulu kufanele simkhonde kanjani uNkulunkulu kufanele simthathe kanjani. Sesithi-ke bazalwane lesuku lolu luqala ukugujwa nge-9th century noma sekwedlule iminyaka lengamakhulu lasiphohlongo Jesu Kristu ahambile emhlabeni. Emabandla-ke ngokwehlukahlukana kwawo
alugubheke lolu suku futhi alugubha ngekwehlukana nalesikhathi lesiyiso samanje. Thina njengoba sibona silugubha lolu suku lolu mhlalolunye enyangeni yeLweti. Maningi-ke emabandla lapho into amaProtestanti lalugubha ngalo lolu suku lolu bathathekayo. Kuyenteka-ke ngalesi esikhathi ukukhanze ukuthi lolu suku njengoba kwentekile kuleli viki lapha ngemsombuluko lebesingekho ngalisontweni. Lekuyaye bese-ke selithathwa lelisonto lelandvulela lolo suku noma lisonto lelitawulandzela. Kube ngilo-ke lapho siyaye sesigubha khona sesikhumbula khona lamandlebe bonke. Kukhona-ke amabandla lamanye bazalwane lagubha lolu suku lolu mhlambe nathi 11 enyangeni yeNyoni. Kube khona-ke lalugubha futhi ngelisonto lekuqala emva kwePentecost. Kube khona futhi labalugubha ngabesihlanu wekuqala emva kwelisuku lokuvuka noma isonto lokuvuka laJesu Kristu. Kuyangekho ukuthi inqubo nemihambo yalawo mabandla ngoba kuyake kwehlukana namanye nje kuthiwa ngathi ma-Eastern Orthodox churches yiwo lalagubha lolu suku elavamise ukugubha lolu suku ngelisuku olwehlukile. Bese-ke laba abaningi nabamaProtestanti nemaRoma bona balugubha ngalo mhla ka-1 Novemba bathathekayo. Nasibuka-ke bathathekayo siphumela sifunza sihlakiyaka manje ngalolu suku. Wikipedia kuyasitshela-ke ukuthi lolu suku lolu luyaye bese kulandzelwa-ke lusuku lolubitwa ukuthi All Souls Day. Nalo All Souls Day kumhla ka-2 naye kugujwa kwakhe futhi kulaba abagubha ngoba kugubha ngekwehlukana. EmaRoma akugubha ngekwenqubo yawo lehlukile nemaProtestanti akugubha ngenqubo yawo lehlukile. AmaProtestanti asakhulekela ukuthi sesithandazela ukuthi wonke umuntu amane ayibambe la inkolo yeKristu ayiyade lenkolo yeKristu ahambe nayo. So lelisuku leli-ke libandla abathandzekayo liyathanda ukuthi lihlanga ukuthi igubha noma ukuthi kugula ngenxa yokuthi libandla likholelwa kokuthi kukhona lokho okusihlanganisayo ukuthi ngesinye ibandla lelikhona namuhla nelibandla lelikhona itolo nelibandla lelikhona kusasa. Njengoba nje sithi sonke singumtimba waKristu kusho ukuthi simunye. Kungakho-ke ibandla lithi akumele lolu suku lasitawugubha khona sikhumbule lokho ukuthi singumtimba waKristu, sikhumbule lokho ukuthi simunye noma besingakhona ngenxa kwehlukana emabandla noma besingaphila etikhathini letehlukahlukene kodwa silibandla linye. Sikholelwa kokuthi labo lesebasendlulele nabasezulwini noma nabahlelile lapho balenze khona ukuthi kukhale elixilongo lesibaphinda kokuthi libandla lelinqobile bahlanganiswe kanye nathi thina lesisaphila lesiphinda kokuthi libandla lelisendleleni, libandla lelisahlokile lelisanda endleleni ngoba ekugcineni kwako konke sivuke kokuthi siyawuhlanganiswa ndawonye. Inkosi yethu Jesu Kristu nayivela seyilintanza libandla sibe sesiba munye. Bavuswe labafike baphile imitimba lemisha labaphilako baguqulwe imitimba banikwe imitimba lemisha bese siyawuhamba ngalowo mitimba siyawuhlala kanye nenkosi yethu Jesu Kristu sibuse indlula phakathi siwengamele umhlaba siwehlulele futhi umhlaba. Kwangathi-ke bazalwane bengabasekhathi etinhlitweni tethu ngamunye nakamunye kuthi pho sinalifika lolo suku akingasali labantwele noma ngabe kufile angeke lutawuvuswa nangabe kuphila angeke lutawugudulwa kodwa nje lokumqoka Nkosi akingasali kude kokuthi ngiyawubusa ngiphile indlula phakathi kanye nawe. Ngakho-ke siyabona bazalwane ukuthi lokugubha lolu suku lwalabanduleli bonke kume kabili noma kushada inhlangothi letimbili. Kwekuqala sigubha simemethele sibonge uNkulunkulu ngalabanduleli labasendlulele ikakhulu lebona laphethe letinsuku letikhunjulwako letispecial ukuthi namhlanje usuku lwaSt Mark namhlanje usuku lwaSt John kodwa sesithi bonke oSt Mcebo naboSt Muzi naboSt Advent laba bekhona labakhona nalabaya bakhona sesibabhanzakanya bonke sibafaka kulolu suku ukuthi nabo siyawukhumbula umsebenzi wabo Nkosi futhi siyakubonga sinakadze nemsebenzi wabo ngoba umsebenzi wabo emhlabeni ufikile kwenta ukuthi kube nemehluko. Bantu balanda ivangeli lakho, bantu bakwadi wena, bantu bethembeka kuwe. Phindze futhi sithi lolu suku luphindze lusisike kokuthi sikhuthateke sibazalwane kwathi kokuthi kukhona labandwele labasemvulele labayihambile lendlela lesihambako lesiva kwangathi namhla ilikhuni
ayihambeki kodwa lasibuka sithi nangabe bayihamba le ndlela bahamba naNkulunkulu nathi sitawuyihamba angeke size silahleke endleleni noma ngabe bese singagilela kodwa sitawuvuka sisukume sisubaze sihambe le ndlela nabo lokuphithela olusuku bazalwane lusebenzele kusiniketa insaya yabo ngokuthi sikhuthatele sibazalwane sathi ukuthi asihambi sodwa asikhahlabeteki sodwa kodwa kukhona nabanye bazalwane emhlabeni wonke nabo labedlulako kuletimo lesedlula kito nabo labedlulako kulomatima lesedlula kibo beNkulunkulu atawusipha emandla ekokuthi sikanye kanye nabo sikhone ukunqoba le futhi kukhona nabanye labasibukelayo bayasho ukuthi nabo bazalwane bayibambile nabo bazalwane bahamba endleleni qhubekani ningajiki ningasabuyele emuva gijimani sekusefunde empini bazalwane beketelani kwangathi basho njalo labazalwane sesikhumbula incwadi yamaHebrew chapter 11 lethi sikhule sigaba sabofakazi lesi situngeletile kwangathi siyamemedela sithi gijimani bazalwane ningahelelwa ngemandla nasibuka-ke bazalwane sibuka tifundo tethu tanamuhla siqala ngesifundo lesitholakala encwadini yeSamuel leso sifundo sisikhumbuta-ke bazalwane ngokuthi kukhona lusuku loluyawufika lalapho siyawukhomeliswa khona ngokuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu ngokuthi likhona lusuku lalapho tonke tinsisi konke kona kwethu kuyawuqweshiswa kususwa kukithi sihlangabele kanye neticuku ukuba ebukhoneni baNkulunkulu lelithi libali mnifi bavela etiveni tonke bageze embatho tabo engadini yelubuntu lesiyawuhlangabetana nabo sesisonzela kuNkulunkulu wethu sesimbonga sesimdumisa imini lebusuku sithokota sijabula sithi Nkosi usigcinile Nkosi usedlulisile kubo bonke Nkosi useleza ababanqobi nawo siyakubonga siyakudumisa siyibona imvana yaNkulunkulu seyimelusi wethu losikholela etiyamini tekuphila kwaphakade abesula tinyembeti tethu siyayibona bazalwane impilo lemnanzi nanenhle kangaka lesethekiswe yona ekukuthi sihlale silabagcwele uKristu leli buko liyaqhubeka bazalwane liveta lenzaba kithi liyakhumbula liyakha ngekhansi kithi kokuthi Jesu Kristu aqhubeke abe ngumelusi wethu siqhubeke simbonge simdumise kude ukuthi yena atawusisinzisa asikhiphe asele sibe disebeni takhe letiyawuqhubeka tihambe kanye naye letiyawuthi kukhuni tati ukuthi uJesu Kristu siyalithola lidwala lelikhosela sikhosele kuye sisinze lesiyawuqhubeka simkhonge simthembe uNkulunkulu wethu lomdali wethu sathi ukuthi kuko konke lokunesikwendawo sakha sisekelo sekulabagcwele baNkulunkulu baphakathi sifundo sesibili bazalwane siyasikhumbuta kokuthi nebhamu sibikiwe kokuthi sibe bathanda baNkulunkulu sibikiwe kokuthi nakavela Jesu Kristu siyawuguqula kokuthi sihambe siyawuba naye lize liyamemethela leli lithi asesathi ukuthi kuyawuba njani kodwa ngelesibatiko kokuthi kukhona lokuyawubenteka kukhona kuguqula lokuyawuvela siyawuguqulwa seteke lokhu uNkulunkulu lasafuna kukwenta asaphelelisa ukugcwele bethu sakasithatha kokuthi sifanane size sibe njengaJesu njengoba tinsuku tonke bazalwane sikhala siphokophela ukuthi mangibe njengaJesu kwami kwenta mangibe njengaJesu noma ngingakhoni kodwa ngawutama kodwa lithi lelivi ngalelo langa uyawusenta uNkulunkulu bese siyafanana naJesu siyadlula-ke bazalwane singena kilo livangeli lanamuhla lelo sifa Jesu Kristu ambebetela indzaba yekokuthi lokukholwa lesikufunako lokukholwa lesikunakatelelako maye kuyabika Nkosi yami kodwa ekubiteni kwabo maye babusisiwe labo labapitiwe lababeketelako labedlula kuto tonke letinto lethiwa sitawedlula kito siyatshelwa ukuthi kufanele sibe netimpilo letehlukile emhlabeni kude kokuthi sibusiseke kude kokuthi tindlela lekuphila kwethu kube lokutawuqatha emkhathini webantu usitshela Jesu Kristu ukuthi maye noma ngabe besinabantu labahluphekiswe kangakanani noma besinabantu abantondwe kangakanani
ngoba sendelwa konke lokhu sendelwa yena, sendelwa umbuso wakhe. Uthi ke Jesu njengoba labanye bedlulile embi kwethu bahlushwa bahlupheka nangathi sitawedlula sihlupheke bazalwane. Ngeke nje uthi ngoba umzalwane kuhlupheka kutawukubalekela kutawufika uvivinywe kodwa babelela uhlale ebudweleni kaNkulunkulu kude thina kukhala licilongo utholakale ufanele kokuthi uvele ebukhosini kaNkulunkulu ungulothokodile ungulojabulile ungulotawuphiwa umchele ungulobusisekile kwaNkulunkulu ngoba uhambile ngendlela wavuma kokuthi ube kulondwele njengoba labanye basedlulele lenamhla sibebedela ukuthi bagcwele ebukhoneni basibakathi. Nasibuka ke bathathekayo eTestament lelisha siyabumva Pawula uyaveta nakabhala njalo uthi labagcwele baNkulunkulu kulabagcwele uyabumva ukukhuluma nelibandla lokusho ukuthi ukukhuluma kimi nawe kokuthi umsebenzi wethu kokuthi sifune kube ngabagcwele baNkulunkulu. Asithi ke bazalwane sisakumemetela sisabhubha uthi bakhona labagcwele bakho simakathi labasedvulele bakhona labagcwele bakho simakathi lesigijima nabo nathi asifuneni bazalwane kuba kunabagcwele sifune kokuthi nathi sikubambe lokugcwele kuNkulunkulu lasibekele bona lokutawukwenza kokuthi live libona ukuthi nebhala kuNkulunkulu khona nebhala kuNkulunkulu uyaphila nebhala kuNkulunkulu kunemandla nebhala kuNkulunkulu kufanele kuthunyiswa bazalwane. Kwangathi sinaba lelisuku oluhle-ke bathandzekayo lalapho sibonga khona uNkulunkulu ngalabagcwele bakhe bese sesiyakhandleka kakhulu siyafuna kokuthi sibe kulabantu uNkulunkulu labasibite kokuthi sibe kibo simkhonde yena simsebentele ngetimisela sithembeke kuye kude kube sekugcineni kude kokuthi sithe wabukeliswa lokhu lokuhle uNkulunkulu lasithembise bona. Kwakathi uNkulunkulu akasithe bazalwane sibe kulabagcwele njengoba naye agcwele usibitile wathi nathi asibe kulabagcwele bakhe. May you have a happy All Saints Day egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Sithandaze. Simakathe siyaqhubeka ukubonga nalabagcwele abangakabaleki nabasedlulele basifundisa ukuthi impilo ngekukhonana ukufundisa wena iyaphilela. Kuthi sifune kulandzela Kristu ukuthi sifanane nabo ekufezeni impilo nosibekele kuyo wasibekela yona. Asishiye ngemuva isayeka ngekukholwa kwethu nemisebenzi yethu kude iqhubeke ishumayele lapho kulabasemhlabeni Nkosi namusa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu Mthombo wako konke wena losicalo nesiphetho siyakudumisa ngalabo abakukhonde nekwethembeka ngenxa yaJesu Kristu uyisela ithemba lethu embusweni wakho waphakathi kude siphile impilo ngalokuphelele singesabi ngisho nekufa. Nkosi simakaze usihlanganise sibantu bakho lobakhethile nokuhlanganyela umtimba munye wendodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu. Phake ibandla lakho lonke emhlabeni nasezulwini ukhanya nekuthula kwakho Nkosi nomusa wakho. yiva ukuthandaza kwethu Siphe sonke lesibhajatiselwe ekufeni nekuvuka kwaKristu kude sife esonweni sivukele ekusheni nempilo kude sedlulele kanye naye emagedeni ekufa elithuna siye ekuvukeni lokuneni komonke. Nkosi nomusa wakho. yiva ukuthandaza kwethu Phani bonke labondliwa bengalini emtimba wendodana yakho kude bavukele ekuphileni kwaphakathi nokude imkhohlakalo kude sihlale naye nalabangcwele bonke ethilini lakho lelingcwele. Nkosi nomusa wakho. yiva ukuthandaza kwethu Usisa bonke abafundisi nabashumayeli belivangeli lakho kanye
babandla labawaholayo wele ukuthi baqhubule umhlatshelo lowenziwe nguKristu ejabule ukuvuka kwakhe imemetelo bonke abalilela Donotaka nabashonelwe ehlobo wona ukhonzise Archbishop wena wende intsapho yakho yendiwe sisalungiselela ukukhetha kwebishophi wedayosisi yethu nabanye ababishophi Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu usisa bonke nabasemagunyeni etukweni ukuthi basebenzele ukuthula nemithetho uqobo bonke babo nekuthi babe kulabalandzela intsapho yabo bahambe ngokweqiniso nemithetho wabo phane isizwe sethu ukuhlakanipha nebaboni kuba nesilinzi nelwati lokukhula kahle senze sonke sifune ukuthula uvana nemithetho uqobo wabo Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu gcina labo labaneluhambo labo labazini labo labagulako nalabalimele labo labeswele umsebenzi labo labele emakhaya labo labalahlekele kanye nalabo labacele imithandazo yethu siphe moya wakho longcwele kude alethe induduzo nokukhululeka nekwethemba ukuthi ukhona ukuholela esizisweni Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu sisinde babe emkhathini wempilo esingaticoni ukuthi sikhole udududeka ekudlelweni nalabangcwele babo ekuthethelweni kwentondo ukuvusa kwempilo nekuphila kwaphakathi Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu sihlanganise kuleli sakramente elibusisekile kuyo imvana lethethelela tono nelini nabangcwele bonke nelingilosi khona esihlalweni sakhe saphakathi Nkosi nomusa wakho yeva ukuthandaza kwethu sibusise Nkosi nekukhona bakho kwebelapha sende silambele umthetho gcinisa lukholo lwethu ukhulise uthando lwethu labanye ikakhulu labo lesifuna uNkulunkulu ukuthi sibathande sigcine sinebudlelwane nabo bonke labangcwele bakho Nkosi silethe ekugcineni kwabo bonke enkokotweni yombuso wakho wasezulwini ngaye Jesu Kristu inkosana yakho Nkosi yethu lephila ibuse nawe namoya uNkulunkulu munye manje naphakade amen bandla alisukume setakhamiti tendlo yaNkulunkulu kanye nalabagcwele ngaKristu inkosi yethu eyetela kutewushumayela kuthula kulabakhashane nakulabasedlule kude kuthula kwenkosi akwenani ngetikhathi tonke akwazi haleluya amen Nkosi siyabonga abathandekayo sibonga umnikelo bazalwane abawunikele emkhoneni basemakathe siyakhuleka abathandekayo ukuthi uNkulunkulu asibusisele lowo mnikelo eminye ihamba ngena ebhani leminye ikhona la kwethu eminye isendleleni yena ukukholwa siyazi ukuthi uNkulunkulu wethembekile utawusipha inhlanyelo yokuthi sihlanyele endlini yakhe kude ngokuthi indlu yakhe itawuhlala ichichima ekwazi ukuthi iwene wonke umsebenzi wayo kufanele ukuthi iwene empilweni. Sitawuthandaza abazalwane sisebenzisa umthandazo wesibili lwasekhasini 116 kanye kanye silatathethu siyakhuleka sithi Thongowe kuphila konke ezulu nemhlaba kwakho usiyokusa ngempilo wabo bonke yamukela titselo lemisebenzi yethu nesinikela ngemithando egameni laJesu Kristu Nkosi yethu amen. Uyabonga Nkosi
senkulunkulu mdali wethinto lonke ngemhlaba wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibebedadade bantu singakuba sikwazi kuphila kithi akabongwe 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 sumandla ngiyabongeka Nkosi nkulunkulu mdali wethinto lonke ngemhlaba wakho sinalelibani lesinikela ngalo isicelo sempini nemsebenzi wethandane bantu lenta kuba imisebenzi yenziso kithi akabongwe 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 sumandla sisebenzisa umthandazo wesibili ngokubonga ikhasini 119 khasini 119 Nkosi lapha moya wayomnatsi yenyusani tinhliti yothelu siyakenyusela enkosini asiwa inkosi nkulunkulu wethu kufanele kululile kumbongane kumthumisa kufanele impela kumsebenzi nenjalo yethu etikhathi nasetshenzani tonke kumsebenzi nenjalo yethu kukubonga nekukubabata baba lomgcwele nkosi yasezulwini somandla nkulunkulu lophakathe najesu kristu endodana yakho eyodwa inkosi yethu ngoba yena ulimi lakho leliphilako naye wadala konke kwasekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo naye wasikhulula ebuphilini besono wamnikela kubeyantalo njengemuntu apho esiphambanweni wamvusa kulabafile wamphakamisela empilweni esandleni sakho sebonene naye wathumela moya wakho lomvelo lompilisako wasenda abantu obelefa lakho nyalo-ke siyakubonga ngesethembiso lesithumile selithemba lokubitwa kwethu losiniketelo lakalabantuele bakho kude kuthi sithi silandzela sibonelo sabo siqiniswa kuhlelana nabo sigijime ngekubheketela libanga lelisibekele lona kanye nabo sebukebe ugcinele webukhosi longaboni ngako-ke sesihlangane netikilo sinetikulu tato nebandla lonke lasezulwini sibabadala igama lakho lelikhulu lelithumile siyakothomesa nyalo nanini sethi ugcwele 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 Nkosi nkulunkulu wemabandla ugcwele izulu nemhlaba Sithi silandzela sibonelo sakhe silalela umyalo yakhe yenta ukuthi namandla moya wakho logcwele leti tifo simva neliwayini ndingaba umtimba wakhe nendadi yakhe kithi bathi ngaloko busuku nadelwa ngabo wasithatha sikwa kwakubuka wasiphephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani nidle loku umtimba wami lonikelelwa nine yendani lobo kude ekutheni
bonke ngoba lokhu kungatshanga isivumelwano esishelo iselwani nalabanyenti kude kutsethelele ntongo yentando ngekhatsi tonke kunatsa kwenu kudetsini nako ke sinemetela kokholwa kwethu sethe Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tabuya futhi. Ngakho bamelo sezulu isikhumbula ukunikela kwakhe lapho kwabangane esiphambanweni. Simemetela ukuvuka kwakhe nokunikela kwakhe lokukhosi. Sanzile kuya kwakhe nelithumosi kuba mkhosi ngalesisikwa nangalenzebe nomhlatshelo wakhe lomphilele sendela impela ngaye nomkristu wethu lomkhulu nomhlatshelo wethu wokubonga nokumdumisa sithi sidla sinatha lephimbo lethikwele ngomkhosi bakho lomkhulu uzibuselele ngamoya wakho uzigcwalise ngethando lwakho usihlanganise emthimbeni wayo indodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu kanye naye nakuye nangaye manda malo egcwele ngezikhathi tonke sikhonda wena babesomandla netimbonga tekukudumisa nokuphakathe kanye kanye sethe sebusiso nenhlonipho nentumo nemandla kube kwakho nini nanini amen njengalokho Kristu wasifuthisa likhasi lemashumi lekhulu nemashumi lamabili nesithupha sigaba semashumi asikhombisa sinesibindi sekuthandaza sithi bawethu lo sesolwele olithweliswe ligama lakho umbuso wakho wawude Jesu Kristu nesikwa lesisihlekulayo asiwe yinhlanganyelo yemtimba waKristu nawo thizele siba yeti sibumtemba munye obesonke sehlanganyele lasikwasinye Jesu bana ya nkulunkulu sihawukele Jesu mfale wendondo lethu sihawukele Jesu msenzisi womhlaba sife ukuthula kwakho ngiyela nkulu siyawukela kanye sithi osile nesihawu asonzelele hlangana lakho sithemba kuba kwethu kepha sithemba sawusakho lesikhulu asifanele kwethu lekutsa ukuthula kwamasibalu lakho kodwa wethu kosto ngoba kwakho njalo ngakho ke sife ngosiphe lesihawu Kuwesihle wakufanele nyamekutsa nakho lesakhawo sinathe ngathi yakhe kuke sihlale kuyena kithi kuke kube nani
labagcwele bonke bamenywa emzilini kaNkulunkulu leliphakeme lalapho sibetela khona ngokufana ngokuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu silinze ngawo ukubuya kwakhe atewulandzana amandla akhe nalabagcwele ayawusivusa sibe indima lempilabo aphindze futhi akucule indima yethu ayisinike indima lengenawo ukufa sonzelani nina labagcwele sitokubela umtimba kweNkosi yethu Jesu Kristu anikela imithetho engadi yakhe nasofisela yona simdlele tinhlitiyweni tethu ngekukholwa nangokubonga letike tipota nkulunkulu utetele bantu bakhe nabagcwele lapho bakwethu ngcwele nabasendulele ekukukhonteni
ekukuthandzeni, ekukusebenteleni, nasekufananeni naKristu. Siyabonga ngoba kodwa ukuthi ngetimfihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yenkonzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu. Wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo inkonzana yakho loyihlangane yabo bonke labakholwako nalabandwele. Sisike Nkosi ukuthi sibeketele njengamakholwa laphilako kulokhu budlelwano obudlwele lethi sikhule emthandweni ekulaleleni nasekondeni inthando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona kusa kanye nalamayo egcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Kanye sisho sithi babefika ngemandla sinikela kuye Jesu Kristu Nkosi yethu kube sizomhlatshelo lophilako bebebuleki ngemandla kakhulu ugcwele sihambe sisebenzele emdumone Nkosi bakho. uNkulunkulu weselo wasithatha waselasa mkeleka ngalothathelako kuye. uNkulunkulu indvodzana wasithatha wasikhulula etonweni tethu ngengadi yakhe. uNkulunkulu Mwana ongcwele lothela ngaphandle uthando lwaNkulunkulu enhliziyweni tethu. uNkulunkulu munye weqiniso akube luthando lonke nengathulo yonke netikhathi tonke naphakade. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza kuphotha konke kuyatigcina tinhliziyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye naye inkothana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkothana namayo egcwele asiwe kithi njalo. Amen, 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 Siyabonga kakhulu bezalwane kuba nani kuyo le nkonzo. Sibonge kakhulu bazalwane ukubambisana kubo konke. Siyethemba ukuthi sitawuphuma ngemandla siyofuna kuba labandwele baNkulunkulu. Asithi sihamba kulomhlaba bazalwane babe babuka bathi awu bahamba labandwele basiphakade. Kwangathi uNkulunkulu angasipha imandla libathandzekayo ngokuthi nekuphila nangekuhamba nangikwenda kwethu besingamdumisa simphakamise simpakatena kudethi live litawubona sinembala uNkulunkulu lesikhotako yaphila libuye nalo litilethe kuye labandwele basifakathe bagcwale umhlaba wonke. Siyabonga kakhulu ke bazalwane. Sitawucela-ke ukuthi nisibeketelele njengoba sishilo ukuthi umshina wethu lesichopha ngawo letinkonzo bathathekayo umshina lomusha sisawufunza nathi ukuthi usebenza kanjani. Sisazama kanti indlela ukuthi sikwende kuze usikhithitele tinkonzo letinhle. Qhubekani sithandazele nathi siyaqhubeka sithandaze sisebenze ngekuqinisela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane labathandekako asambeni ngokuthula nangeluthando siyosebenza inkosi. Egameni laKristu. Amen.